yadino sangadinna akuasanganna fung Allah subhanahu wa ta'ala dega ga elo nan niya ulle sangadinna elo ulle na fung Allah subhanahu wa ta'ala marisal di resese ta toma-toma mala bikin ka hadir bakada iya tu yesangi amati yang tania elo ta nangikia elo na fung Allah ta'ala ya nasabak abin ningi wadingi utane tas diset di konrangnya maka kadamelo ni gemate tentu jawaban na depa ya atau melo ni mate depa ya magai nasabatan ni lota ya ilona fung Allah subhanahu wa ta'ala hadirin orang tua aku sekalian ya akan tetapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap, tapi mati adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.